Wowe ukurikiye iyi channel y'Abakenyera TV, ngiye kukugezaho uko inzego cyangwa se abayobozi bakurikirana ku rwego rw'igihugu. Aba bakaba bari mu mashami atatu uko muyazi. Ishami rya mbere akaba ari ishami nyubahirizategeko, iyo bita executive branch. Ishami rya kabiri akaba ari nshingamategeko, ariyo bita legislative branch. Naho irya gatatu akaba ari camanza, ariyo bita judiciary branch. Umuyobozi wa mbere ku rwego rw'igihugu mu Rwanda ni umukuru w'igihugu cyangwa se perezida wa repubulika. Uyu akaba ari mu bo bita nyubahiriza tegeko. Akaba agenerwa umushahara wa miliyoni 6,102,756. Akagenerwa imodoka 5 z'akazi, inzu y'akazi ndetse na miliyoni 6 zo kwifashisha mu rugo iwe. Ibyo byose bikaba byishyurwa na leta. Naho umuyobozi wa kabiri mu Rwanda aba ari perezida w'inteko ishinga amategeko. Uwo dufite ubu akaba ari Dr Kalinda François Xavier. Uyu akaba ari muri cya gice cya nshingamategeko, umutwe wa Sena. Ariko dufite imitwe ibiri, umutwe w'abadepite ndetse n'umutwe wa Sena. Uyu nawe akaba agenerwa inzu imwe, imodoka imwe ndetse akaba yahembwa miliyoni 4,346,156. Akaba ari muri nteko, akaba ari muri rya shami nshingamategeko, iyo bita legislative branch. Naho umuyobozi wa gatatu ni perezida w'umutwe w'abadepite. Uyu nawe ahabwa inzu imwe, imodoka imwe ndetse n'umushahara wa miliyoni 4,346,156. Uyu dufite ubu akaba yitwa Kazarwa Gertrude, akaba nawe ari umugore. Umuyobozi wa kane ni perezida w'urukiko rw'ikirenga, akaba ari muri rya shami ry'ubucamanza cyangwa se judiciary branch. Uwo dufite ubu akaba ari Dr Faustin Nteziryayo, nawe akaba agenerwa umushahara wa miliyoni 4,346,156 n'amafaranga. Naho umuyobozi wa gatanu nawe akaba ari muri executive branch cyangwa se nyubahirizategeko, akaba ari minisitiri w'intebe. Uwo dufite ubu Dr Edouard Ngirente. Uyu nawe akaba agenerwa umushahara wa miliyoni 4,346 n'amafaranga 156. Kandi aba ikiyongeraho bose bakaba barindwa n'abo bita RG, akaba aribo babacungira umutekano. RG akaba ari cyo bita Republican Guard cyangwa se ibyo mwitaga abajete mu gifaransa. Aba akaba aribo babarinda, akaba aribo bashinzwe umutekano wabo. Kandi leta y'u Rwanda ikoresha miliyoni 235 kuri aba bayobozi mu mishahara yonyine gusa. Ushaka kugira ikindi utubwira cyangwa se ushaka kuduha inyunganizi ukaba wazandika muri comment. Iyi akaba yari Bakenyera TV.